Yeah, mama kwa baba Emadek TV so say na your first time I watch Emadek TV and pacho na wa subscribe am na wa like na wa share and na wa leave comment na wa di ho adanse acho bi so meka Emadek abusuakuo no so ni say me trans say dia trending issues aye koso no na me dia bro CEO no unya ne ba bia I say Emadek TV ye na ye de dia nsem a koso o ba bia hye tokrom no na ye dia bro na wa hu bi ye nko aye ntimi emfa nhye ho ye say ye ne wo che na ensem a trend ye Black Sherif oni ne former manager mamenka ne sa oni ne former manager yes unse nsem bi ba say wa free ne manager nsem akoba bi foforo na nsem bebre na leta bi nam social media no so ye kokan bi a ne former manager the Black Sherif akokot oh ordinary court na o kind letter no na say neme wom de dawson bet nneema miensen bi a wa state ne manager na state wo letter ni mu no o say kwasiabu ya Black Sherif enkan chen say oni na agya adwuma ye but edan a wa han ma no East Legon ene ba kra say wa to 200 bi kra ma na de akwa 2 months or de konya accident ni wa to nneema otimi gina na mu to empaboa 100 nyina ma no oni ni nyanja adwuma ya wose Black Sherif mbi na no kan chen so oni na agya adwuma ya but onu hu ni se Black Sherif ene ni nya adwuma nti odi akokot say court emfa ne nsanto Black Sherif niema nyina so ontimi mosho wo ba bia ne ye kan say ne ye online ni videos amanfo hwe ti say YouTube ba bia no ontimi court mfa ne nsanto say sika no so obi ntimi mebuki no se ode ne kobo kan program bia no so court mfa ne santo so ne nwuma e wo digital platform no so nyina court de ne sa ato so se ontimi nyi scan bi ontimi fa ne san kan bibia ene ne pictures a ene na social media nyina no court de ne sa ato so until say ono ne manager no obenya ka bia wabo Black Sherif obenya ne sika back ansana we jai sa nsem we mu amanaka na letter no eba enra 11th ena omode letter ne ba ena court e dey asem na akwakohye 9th May timi sure say 9th May no be cancel nti right now no Black Sherif ontimi perform o ba bia ontimi ko show o ba bia ontimi nya sure so interview kra nya sure so betimi akọ interview nya sure say obetimi kra po wan the phone kra be snap omode ya cancel the manager say court emfa ne santo sa ne mani nyina so until said ombeka bibia awie wo hu say ska odi wura Black Sherif mu no ne nsa aka ansa na wagya ne life man because hu ni say kwasiabu ya say obi ne obeye adwuma na wa free ni nsam e bia contract am be sign say e bia 1 year 2 years 2 years na anso ana say 1 year na anso na wo free ho kop ba bi foforo say oni nipa ne koya adwuma de hu ni say kwasiabu ya nti court emfa ne nsa ento sa ne mani nyina so enti trending news amenya free social media na media bro no say the former manager say court emfa ne nsanto Black Sherif ne niema nyina so especially ontimi nkobo show ne video say hwe no YouTube say sika no ne niema obenya free online nyina court mfa ne nsanto so nti na de wo ho no ha Emadek TV me say won subscribe ya no wa subscribe amaye no wa share no wa di ho adanse a kire obi say omra meka Emadek abusuakuo no say oba ebe ma nsu adware ebe ma nsu anom ebe ma na adwane adi yasan so ma ne ba bia da ne ama ne phone say onje no mfa nhwe unya na oba bia I say Emadek TV ayara ma phone mi say asem na meka na me boa omuhu ni say me boa nso no kre Emadek TV na benya sa ne ma ni nyina no aha na me di musi edi a me je so ani CEO Shama Bontan afra me CEO ba ko pe nso ma je wo so ya be pon say na ye den samo amunim eni kwan say mo meka ne ya ye den akase den ya pon